Tevgera nîvdewletiya bihayên mirovayetî li çend kempên cuda cuda rahênanên yoga bi gencên kiçûkûr kirin. Ob taybet awarên êzdî. Merem jê ew bûye ku kerbokîn cihê xwe di dilê wan de neketin û xudan kesayetiyeka bihêzbin û baweriyeka mûkum bi xwe hebîtin. کچکا کرد و کچکا ازدیم بجاری به خالی دگیری مگلک فایده جدید شلای از نفسيا مرتاح بوم و شلای تزری وانجی و مرتاح بوم و از بیشم يعني هيك رف دوره بوان كسا جيبينا قوتن برا بتر اوش دست داعش در كفتين اجبركو قلك بيدي في فان دورانا وكي موار قلتي ما قالك كي خوش بوينو اش خلقي ما شنقاري ونازحها وطبعا بو في خلقي ما شنقاري ونازحها يباش بو يعني بخو ورقن تشتكي شهادك Sozan sefer ku êk ji ewan kesan bûye li destpêka evî projeyê rahênanên yogakirîne û hatiye helbijartin êk ji sîhosê endamên aştiyê li seranserî Iraqê ji layê tevgera nîvdewletî ya bihayên mirovayetî ve navhatî bi giring dete zanîn ku hemî genç beşdariyê di evan xolanda bikin ji ber ku aştiyeka avaker di kesatiya mirovî de peyda dibîtin. سفراء اشتي هاتين هالبجارتن وبشتي بي برنامجك وسيوتشار سفراء السر مستوى كردستان هاتين هالبجارتن قناغا دوي ايش برنامج بي تفقري بو او بو بين نافا كامبادا و اوان جنجو يعني جهلا تدريب كنسر هندي كو بتر اشتيا يعني داخلي بوان پیدا بتن طيبتي بشتي فان شغي وكودان الدوما هيك السلمه هاتين طيبتي بيجين ازيديا كو قالك الظلم السرسري وان هاتو اف ايش الدرونيه بالتالي پیدا بو انه قالك حالات تشيبون اللي كان جخو كشتن پیدا بو ابش اگر بچندتات كو قالك ضغطه نفسيه سروان بو Tevgera nîvdewletiya bihayên mirovayetî pitirî 105 welatên cîhanê kar kiriye, belê li destpêka meha heşt li Iraqê dest pê kiriye. û sîhosê endam rahênan pêkirîne û berhevkirîne wek sefîrên aştiyê. û dîvdar rahênana dê bi 3300 kesanken lê seranserî 12 xîvetgehan. Bo wê çendê aştiyeka avaker û kesatiyeka bihêz li cem gencên awaran peyda ketin. Kawa Emer dengê Emerîka, deşta Mosul.